Yembiri Punampu Sarachandra Sharman Impact News Gi Manung Taram Noxeri. Nasi Manung the Kanagada Wapamasi Sanaroi Singh say National Gitakta, International Gitakta, Sharuk Yaruraba, Lona Medal, Pangakrava, Lambdam Sigi, Mingsat Purakrava Sanaroi Singh da Pibam Topa Incentive Senpam Singh, Matamjana Pitok the Bagi Wapam Sini, Matamjana Pitok Tribase State Ki, Government Gi, Paisali Tabunara, Natragana, Paisado, Lady Leba, Karamba sideline da. Sinna kibdagi paisadu pitopangam dabi wapamsi laibano haibe matangdura khanajanabagi tanjani lona lengchen biriba guest singdi aigi yet ithang thangna phambiriba se romen sports senior sports journalist Sangai Express ne oja romen butaram noksari aduga romen gi hek oide lengchen biriba se kai khumna jariba guru aribam IBOPISHAK Sharmani senior vice president Manipur Olympic Association ne ai oja IBOPISHAK su taram noksari aduga aigi hek yet thangna phamine jariba sina PAOJEL CHAOBA aduga senior investigative reporter Imphal Free Press ne ai CHAOBA su taram noksari oja IBOPISHAK te hanan laksap tai madudi ngasegi Imphal Free Press ki front line da yauriba report se maroina sanaroi singi michat purakraba sanaroi singi national level da international level da saruk yaruba sanaroi singi incentive pebam thokpa incentive sing se sahi manga mainly 2011 dagi na 2015 bau se pithoktana la e haiba wafam se report ama lae masi kamai react to biningi masi sumbajala lan bajala kamai react to biningi masi aigile bagin knowledge da ne lebada se last around 2000 se 7 8 9 10 adai pareng dagi financial crunch sam khak lakna state ki level initiative award se matam chana pibangam da problem se dum kare tong lak hai se 2009 bhaugi bereta sahi ani hung ma pi gre 2010 ge ma pi raga adi makha ta basi pi da na la bu handak last government haitare last government sina additional fund nama last minute haita sometimes before of the financial kanu ari lak thingi marakta adamai tong pi da na to da gi padu paisa da maram oraga 2011 dagi 2015 bhaugi si walk out to na to raga Madugi Pesadu, Section Order 2. A Section Order 2 about the financial, say for example, Department of Finance ki concurrence of Bataka Weba, the financial from the Tolagas bill Sabi COVID problem, taking a size Sahi Mangataruki problem, absolutely that taken sometimes. Haribu Pesazi, Hujikti almost released the grain, I showed I give knowledge the later my Lisi. Aduga financial problems, she command of Lakeda. Say after national game in Matungaki, Manipur. Sports department live paisa ki problems hi akhoi sum thengna jabagi wari ne akhoi department le ru na tabani later ga sum day to day life ta sum thengna bagi porchida financial problems hi state ki na lagu problem khara legi fan wat bagi paisa le tabi adi in the meantime sports department sum minor department ho major department ho tabina moi the period allocation of funds very small infrastructure ki the tongan be agency te ki na tagi any city government jan pleasure ga jo working the labor report the limitation man the moda labor chuna akoi ga state association hai the control chi control hai the man traga so sagi bari chana bas ma ji akoi paisa ji release to view ne to vi asi leitre leite even sum basi am to even state department ki labor budgetary provision the lady ba amount chi ga chat ka dori basi ani se meet to always masi to vi ada ba ma barabar le say for example aina sum ujabada sagi state association में आन मपान साना बस लुबे है मसी पैसा जी वन समुतंग डिविजन लेखी का न कैरी तौर समझाए अरे मथंग दे से बजट तरी प्रॉब्लम मसागी याम चौक न पिरक तब मिट तो याद बस मसी थिंगने अदे इन द मीन टाइम इंसेंटिव अवार्ड के समटाइम्स आई सु स्क्रीनिंग कमिटी की मेंबर को वेदना याव मतंग खसु याव रे याव मतंग दु दसु करी तौगे द पीरसी न मयाम से चौक तो न खनर का फंगी का फंसे दिया लाई तब सही हम के पीर तो कुंबा से सुमाई तो बसी खरा सही पेरेड है 2010 की पेरेड अतवाई पेरेड अतवाई खरा कम सुम एप्लीकेशन दी कौरगा ऐसा कि पिथुक बदन ले बसे मा जुम लाइक बने अद लास्ट गवर्नमेंट द एक्सेस से एडिशनल अमाउंट पैसा खरा पीरगा हारिबा पेरेड अमा 2015 बाउ के पिथुक बगी प्रोविजन द पैसा दि लाक मा तो ना वाक तो पीगी बने ओके समलबना इंसेंटिव अवार्ड से
मतम चाना पिबे वाफम सिमदि सुंगले रेक्ट्रे अदुगो मपुंग फाना पिथोको वाफम सिसु हुजिक फोक्तति थेंगद्रि मचित मचित मतम दुगो रिलीज तौब पिथोकपगी अदुगी फिबम दुनि जिक लेरिबा स्टेट की केनो सिंग से ओजरमेन मरोइना बीइंग ए सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सम समना हारे कांदा सानरोइ सिंग लमदम से एथलेट मरोइना मिंगचत पोरखरब मेडल सिंग लौब याम वादी होना जाबा हुजिक फोक्तो कोइने सुम उजबदा मणिपुर की स्पोर्ट्स पर्सन सिंग की बैकग्राउंड से याम लिंगबा मोय बोइना हंदाना खंजबैदि नतबा याम लिंगबदी ओइदबा अदुगा सानबदि याम थवा यावजबा अदुगा मिंगचत पोरखरब सिंग सिना फंगदब कांदा ओजरमेन साबा वारी शेयरिंग तौबा वाबा थेंगनजबा करिगुम इंसेंटिव तो फंगगदी करिगुम खरदा ओरसु मोइदा हेल्पफुल ओइजगदबा थेंगबिबा खरा एक्सपीरियंस हाइबता ओजरमेन खरा थंबिबता इंसेंटिव की मतंग सिदी सावो पिपगी वाफम सिना म ओइरकान सानरोय अमा ओइना मसी फंगबदा सानरोय अमा फाव मोटिवेशन आइगी सागी साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन हाइतारे यामना नुंगाइबा यामना कनो तौबा इवन अखोई की द लेरिबा मी लाख कुन माथोइ नि थोइ लेरि सिगी मनुंग द इंसेंटिव फंगदोइ यामदे अदुगी मनुंग द अमनि को गाना खलुबदा आइगी परफॉर्मेंस ता यामना फगतपा अदुमा अमनि आई सामक्सु 1992 दा स्टेट की रिप्रेजेंट तौदना जूनियर स्टेट टीम दा यावदना इंसेंटिव फंगजगी मदुगी इंसेंटिव चुजु मतम दु 1992 दा सानबनी कोई चैंपियन होगी अदुगी इंसेंटिव सी मतम दु सदुम डिले तौगी अदु 1994 गी अथेंगबदा दुम फंगी हाइबदी अदुम मतम जाना कोई फंगीदे मसी ngасai ozana su thambiri fund gi kari gi constraint laiba tawbadabu fund gi kari gi constraint lairaga su mafam matam sana phangadaba mi gi list aduga kari event puna phangadori bano kari event puna phangoi dori bano karam ba game da chatpana kari no haibadu gi yamna clear picture amadi state government ta aduga youth affairs sports department da thambiyo na koi tangna dana lakpane ayam bana national sports federation na recognize tawba game hana haibani adu haujikti lairiba Manipur की हौजिक लेरिबा सिचुएशन सिदा अखोई एसोसिएशन अनि थोक्सलकपा अदगी फेडरेशन दसु अनि थोक्सलकपा करम्ब फेडरेशन बुना मसा खंगदोरिबनो करम्बना खंगोइदोरिबनो हाइबजिगी हक्तक्ता अइना जर्नलिज्म की प्रोफेशन सिदा लाकपदा लास्ट 18 इयर्स सि आई स्ट्रगल तौदन लाकपनी सि असुम बम्मदि अखोई थमसि 2017 की अखोई मिनिस्ट्री की गाइडलाइन फोंगरे मिनिस्ट्री ना फेडरेशन निफुनिफा चाउग्रबा इंडिया सिदा फेडरेशन निफुनिफान मसा खंगना लेगरे अतोपा हदि सर्विसेस कुंबा करीगुंबा अतोप खरा मसु लैको फेडरेशन होइना नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन होइना फेडरेशन निफुनिफान रिकॉग्नाइज तौरे हाइरिबा फेडरेशन निफुनिफान सी मिनिस्ट्रीना मोइ फाइनेंशियल असिस्टेंट करी रेलवे कंसेशन करी लोइनमक की खुदोंसाबा पीदोरिने अदु माइना मणिपुर दसु करम एसोसिएशन बु करम गेम बु करम मसाना सिंह बु अखोई स्टेट एसोसिएशन मसक खंगा कांदा फाइनेंशियल असिस्टेंट पीगनी इंसेंटिव पीगनी हाइसे याम ngana planning ama tawraga lawthokpa ma summe nadragadi ngasi game ama thola association ama tholakpa hayeng national chatpa hangsit medal phanga lakpa mathang incentive tawba adu ergadi akoi state government sigi hen khudong thirakani planning lairoi plan tawsungam aduna akoi state hana pitokpa ngamdri sigi mathakta masak khangba khangdaba recognition hangura phangdaba swagi samam na basic clear cut ama thamdragadi samam na bam mathakta samam na bam landoni haibagi akoi unexpected budget ama la kanda akoi adum aring puthawi mongda lakani aduga housing ta phibam sumna lepagi phibam do sungai leroi adu sam hare ka mane aduna akoina sab saba state na kari game bu kari association bu karam federation bu akoi recognize tawgi kai se ngan na lauthok pibam chang thengmal le habni ozaro masan dong lak sage maroina ngasi si khoi youth affairs and sports ki site tagi department ki site tagi kanagumba representative ama lakpina ba maroina director tagi hauraga lakpina ba haije bane madudi Imphal Free Press ta maroina Imphal Free Press ki front line da lead news oina phongbani sports person singi pibam thokpa chahi maga senpham se health back haidi pithokna lae haibagi report ama yam chaung lae aduna matang sita in case sengdokpagi tanjado lobiu loinana sengdokpham chu thui haidana akoi haijabani adubo tangai phadaba achinba mayam leibadagira kaino khudong chadabagidira lakbidre aduga press list phonga iba pauk sigi matangda press release amasu thokke habani adusu matam chana hojik phokdadi akori europagi pauk leitri chawba yana na ina thamjaning base maroina paugi manungi masak singdu khara ko namu lakcharasu myam thambire se maroina budget leitabadagi financial status se phibam tadabadagi sam harakanda sel leitabadagi intensive incentive award ka se pitopagam dabane se chawba yana na being a senior investigative journalist jabining brasin masigi se state ki fiscal matter de yam kan khangja banate but
assembly session da akhoi chajaba kan da di sahim ge annual plan se assembly na pass toine planning sange finance sange and it is passed. It is a minor department, sports minor department. Ada karamba department no hai kan da di Manipur gi mai khwai chawna poreba department se sports department ain zum khangjaba da corruption gi hairu kan da di atopa department sing yam toramba ye adu sports is di lebak se gi Manipur gi mai ni Olympian buthoiba department amani taseng hai kan da vibhag amne haijale sidai je paisa laitre ain khan birone pare paisa laitre yam pare 2011 to 2015 je moina paisa laitre haire adu targadi 2013-14 swai sida akoi National Sports University ITV lokonda National Sports University sanabu gi damakta sarkar Manipur sarkar na law pari chahumga kunthra truk lei some around approximately haitare losalaga leramba law pari humphum daung lei punna haikana 390 acres haitare masigi law si state government na lorome in the name of sports to further sports in our state. Northeast the Sports University masaba is Manipur gi mai ni ata akhoi na paisa laitre ha kan da huji ga haiba law sing sin kamai leremi no haiba wari ain lakchili se kana state na nampu da leremi lam khara huji se land bank coin thami after the Congress government mamang da leremi ba crore kyano cha kyano mi kyam kana gi yawre masa scam si the mantri MLA including the top legislators chena mayam yawre masi akhoi Imphal Free Press ijagra bane ir matung da sports ki union minister yawra matung sida ITV lokon se ultimately homna kautuk lom do honge aina panjing mo pham di lila di am tawe hawen somdana ITV lokon da sabiu haina mantri MLA tawkan se mayam khuba khon na sports university hangadam nin hair somdana ITV lokon praja sing sin nongmai paiden khotana mayam police mayam na nga aka na mayok nar kan sida somdana mong uhale somdana asem praja mayam gi awawadu uhandre sarkar sin tawe hai targadi khadrak siam torome hai tar but paisa laitabra hai targadi lupa crore am ki possible sports kuma departments the kyam chowa problem no haiba question ji tasengna hoji ke hairu budget gi yang tar ai thajade okay chaw maroina amtang mathang langning ba wahangna maroina ngasai gi incentive kan pithok to wafam se corruption cell handakta inawal khali ba anti corruption cell da yoro matung da masi case se paikhala matung da Youth Affairs and Sports ki kuthang da 3 crore 16 lakhs 45,791 haiba amount se release the way of home lai outstanding ngasai gi maroina athlete chanaroi 2,378 chanaroi da incentive pithok hinabagi release the way of home lai aduga release is omuk delay the way of home ujik palli report sida aduga plus Oja IBOPISHAK na thambi ki badana release tawgre haibadi tare laibo wafam de sanaroi singi makhuta yaurobra yaudbre si matang da chawba kari thengnabi hujiki akoina khangjabada de aigi source amna harak bane sumai to na sports ki athletes mogi ka hatare hujiki haiba phangum thokpa mising moina anti corruption cell si da complaint am tore complaint si mogi hujiki haiba incentive si 2011 12 13 14 15 5 years phangdan lai haibaji anti corruption cell da put up the complaint was put up to the anti corruption cell aduga anti corruption cell gi nam mogi in their process moina hujik haiba yas thadare kari damakta hujik haiba senpham se pidribino it is a policy of the state hujik haiba incentive awards state ki policy ni gazette sangrabani pibum thokpani sahim dam pibum thokpo paisa ne masigi sida hujik haiba paisa se phangdre hana complaint tawrok kanda da corruption cell dagi moigi hojigi yas da file chala matung sida kona pithorok pane paisa se ko se lere sahi manga sigi 3 crore something tangoni to nearly 3,000 approximate athletes aw tagdi takna ra kan sida khoigi tasena complaint tawrok kan sida the pithore se karigino anti corruption cell da karigumba complaint tawma tagdi hojigi hai paisa se dum phan leite na sudum pithom da yari adu athletes singi di moisu tasena moi discipline am chacha kangu atani sportsmen ni akangkan makangu atani ada moi di tasena ha kan da moi da phong thoko hakse matna bawda moi e phare akoi dum khangge na khanglai but khangbi pal sahim ni khangbe ani khangbe ahum khangbe mari khangbe sahi manga su la kan da moi su kem khangale aduga moi griban se hana piningai leite but handaki state government ki anti corruption cell is moi na pikhalu bune and it is hojiki response from the corruption cell yam phawa response amne hajatare adu kan da ne ba paisa tholai isi nanga kai legu isni paisa
ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅꯤ Okay. ꯑꯣꯖꯥꯏꯕꯣꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟ 3 crore 16,45,791 ꯁꯤ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯊꯦꯡꯉꯕꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐꯕꯨꯗꯤ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟ ꯀꯦꯁ ꯈꯨꯠꯇ ꯌꯧꯕ ꯌꯧꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅꯁꯨ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯗꯗꯤ 2011-15ꯒꯤ ꯄꯤꯊꯣꯔꯛꯇꯕꯗꯨ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯐꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯅ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯌꯧꯍꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯧꯍꯟꯗꯕꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅ ꯂꯥꯛꯑꯕꯗꯣ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯊꯍꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯦꯡꯊꯍꯟꯕꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯔꯤꯂꯥꯏꯕꯜ ꯑꯣꯏ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯎꯖꯕ ꯈꯪꯖꯕ ꯈꯔꯗ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯁꯦ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ around 200 something student players ꯁꯤ ꯈꯛꯀꯤ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯩ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯦꯡꯀꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯁꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗꯨ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯕꯦꯡꯀꯨꯝꯕꯗ ꯍꯥꯡꯒꯨꯝꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯕꯦꯡ ꯂꯩꯇꯕ RTGSꯇ ꯊꯥꯕꯗ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ 200 something around 300 below ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯈꯪꯉꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗꯒꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯌꯥꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯥꯏꯖ ꯕꯦꯡꯛꯇ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗꯨ ꯄꯤꯔꯛꯇꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯑꯣꯜ 3,000 somethingꯅꯤ or 2,000 something nate aina khalle 3,000 above leibra in khalle nga say number of phambam topu sanaroi singi masing aduna madu manung du da hariba nga sagi some 200 or around 300 below sigi parki angang khragi paisa di uji transfer tokti sima igi knowledge le okay ojab second question namagana maroina hujik se sports department se maroina youth affairs and sports se minor department oina lei haibagi ofom lai ado mase unless major department on ringai di financial budget adum mayuk nani haibasi mayuk nan legadra ojai bhuk saksini masidi adum lei man budget biri se kon demand tore olympic site ki tore ani association site tore kon pi ga da mayam ba koina workout tore ga pi ba matam sida department sina cannot do anything without the support of the the government means ministry or whatever secretary ki yaudra ga di makoi ayaba approval modi agency ni department pira ba pesa department exercise tor ta targa di department commit some sector he akoina lobu to kaiti adu moina leriba pandu divert tor ga lana chalama ba makoi penalize om thoi makoi mai sabsa action lom thoi mai pandu properly utilize tor ba tok ba pira ba poto haiba makoina yengba mchangi say for example department led by sub youth services ki lady sports ki lady coaching and training lady adagi state department adi association manager pe ki madu ki tongan ba sab khairi sport ki section school tip ki lady mayam si ki tongan ma ki sab head mayam am legra matung da lady sab head sing du da lady paisa sing rak mai gi jagadra piram da batar ga di sinaram da batara ba matam jana madu thabuk to batar ga di it is very much unfortunate way hene lowi lobum to yen khali say for example hanakta recently masi state association में आमकी पेशासी say for example उजिती incentive की नस वापम ममने state sports association में आमची पेशासी there are so many pending now lying pending with the department ममदिल lack of fund अखोज उरी खंगी demand तौरे मरक सिदा से association सिंगसी पेशासी उजित 2015-16 के आली पार आई तारे सीपाव की पेशा खत्म release तौरी यारी सिगी में आमची मखात लागो पेशासी release तौरी अदुबु last year sida hari same year sida incentive award ki paisa release hogan da state association में आगे पीना पैसा सु स्पेशल पैसा खरा हाफ दना पैसा खरा हाफ है मदुन नदी कोना भी यार हैं तो कान सिदा डिपार्टमेंट की पैसा जी थाग खरे पैसा जी गवर्नमेंट की अप्रूवल सैंक्शन दी गवर्नमेंट थोड़ा कदोइन हाइबदी सेक्रेटरी की फाइनेंस की आयाब लोग तो कदोइन अदुबु हारी पैसा सी थोलत्रे तबसेना कदो 31st March की around puntari makhanipan mapana da sanction order to haibiga tadi maduna maramaraga somdagi treasury gi natka bank ki leba process majin nangdadna paisa du around 40 lakhs kumba state association man pig to juman kai bin nangte haibadi
मसी लाम दो सी डिपार्टमेंट की एजेंसी की सु डिले तो बरा गवर्नमेंट की न करमाइन तो न फाइनेंस से सेक्रेटरी की वो यासना है सेक्रेटरी यासना पैसा थागला चु फाइनेंस में पल्ले है फाइनेंस सेक्शन दम क्लियरेंस लोगोगी सुमान मसाई लेबे चेन रिएक्शन में हमसे चेन प्रॉब्लम में हमसे ना मरम मरग प्रॉब्लम में हमसे क्रिएट तो हुई अदर ममंगे दा ngaliye matam da financial sanction se finance department jog da bida director na to pai matang le rami director de pir power a little amount 30,000 below ne director na direct sanction to yaris adu mathak di secretary to financial concurrence whatever any sang sigi process lengthy process na in the development of these sports activities that he somewhat koi the lag behind lag pogi pot si khara lei aduna aigi site gi aigi appeal to janing bari sarkar da to janing ri kaino da major department to magi appropriate mari lena ba machi hot laga mati sab sabe amount ji sanction to view sports infrastructure is in the government agi natra any city pesa laga to give agency kya dagi whereas in the case of the development of sports particularly of the sports person ge orgati piribe amounts levision it is very low very little amount way okay othermen hojik maru in ihana in thamjaning base sanaroi singa sarkar ga gi marakta leidorisi youth affairs and sports size ni sam na kan marakta leiri hek theng nari se department ni hajariba karim kan ojaromen yam kuina masagi sports ki senior journalist ki keno field ta ra aina hangjaning se youth affairs sports ki maruiba pham pai ri basing se sanaroi sing se ki karigom hak solok pakanda hak theng na sarkar da lawga miut thelaga ni ko sarkar da panglaw lawba pham dinate sanaroi sing ki pukning thawai do solok pakanda moi da thengna ba ngamba thengna ki bagi phibam ojaromen ubirak prasini hojik phauda department si tasengna akhoi ga dis ai nga sa haija bodune last 18 years struggle to lak pani adu player gi sentiment ta department se hojik thabak tawribra tawdabra ai se yamna haibada lui adu akhoi na mapan thongi anatomical structure da yenga ga harga di leiriba department ki top ranking officers sing si player gi sentiment ta thabak tawte hana lawni maram de akhoi 2013 14 15 gi incentive ki issue lak pasi अखोई खंगी मसीगी इंसेंटिव से कहरा खाना अखोइना डायरेक्टर की लेवल दा कमिश्नर की लेवल ता ए हंदक ती सुमाइन तौदना बजट त यावरे अदु मेरी कोंग की सुमाइन तौदना गोल फंगजलतना सुमाइन मेरी कोंग दा खुदक की ओबे पिथोखरे अखोई 2 लाख की गैप लेरे अदु माइना सुमाइन फंगजलतना अदु द सटखरे बॉम्बेला द सटखरे अदु द सटखरे हना तौरकांदा हाइदी हानदी ओलंपिक गोल फंगी गासे प्लानिंग दा यावदबा ओलंपिक ती लाक्सनबा फंडी पिथोक ता यादना फोंगोंग सारिबा दु द पिथोखिबा अदु अरगदी हंदक की सही की बजट से पिथोखी तारगदी मथंग की बजट लापददी मतम चाना कैदोबै तकनबीदे हाइपसी दैट इज द इशू नेबा अदु अरगदी मोइना प्लेयर की सेंटिमेंट बॉम्बेला गुंबा ओरपय आबसिंग दुगी सेंटिमेंट थबक तौबीदे हाइब इशू दु नेबा लाइदे मतम चाना थबक तौबीदे हाइदे हाइबदी मसागी ओबे रिजर्व मदु लाको कांदा एडजस्टमेंट तौवे याना पोल लेगदम नेबा खांगी अखोय बॉम्बेला मेरी कोम whatever Devendro at assignment phangalai som nakanda khuba khore people's ki boys lai department tawtra re ariba fund utilize taw thokre moi gumba oirak pa yaba nauriba angang sing dugi potu di ma se moina lokthokre haiba gi nuai da banate ashoina rei si boba adu soi gre na tawita lokthok gitar gadi leibiri ba government tuna sports minister duna se minister na whatever ubidana special khudak ta karai dagi kari supplementary fund ma pirakanda अतोप आंगांग सिंगिसिजु करमाइने एडजस्ट तौगदगी हाइबगी सिस्टम से सिगिसी थुना तौविदबदगी इशू सी ओइरे इने ओके अखोइ खंगी आंगांग सिंगी लापसे सुलै बैंक अकाउंट की मतंग द तौबो जाना सुंग साइ पनबिगे बदो हौजिक सी बैंक अकाउंट द संगे बैंक अकाउंट सी पिरुरे मसाइ ममिंग ओरम दबा संगम दबा हाइदि मिंगा इंसेंटिव फंगदोरिबा मिदुगा अकाउंट तु की लेरिबा ममिंग दुगा चाना दबगी इशू अखोइ दम थेनगरे आई मकी पेपर द आई निपान मापलकी मदक हाउकी अकाउंट मसा नसागे अकाउंट अदु मसाना दबा मयाम दना सु थेंगदान बसु मरमने मरमम सु दुम ले हेबने मरक्सता चावा मरोइना अखोगी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के साइट तगी ngasi free press da thoiba report tugi matangda madugi sengdok waron haiba tai release ma tholi aina di masi pan leragadi hujikta phangba report kanone haptang masi matam amtang lobu yu pawagi marakstai romen gai ama question ama indanga tongna jage maroin ojaromen aina mathang amuk thangdaring wafam se ya sense sai ojabi bu pusono chu panbi gra wafam ne madudi karim kanda khoigi sanction di tawrok in the name of sports ki infrastructure ki khangde ma khangde sports department gi oina duga samhora karai de noma sum sin nagiba karai de noma loisan gi bai wafam ma mado yes khudong cha da ba karim kanda leitabad ki emergency purpose oi bai ra kaino di khangde sarkar na
समुहाय करायदनो मदुम फंड से डाइवर्ट तौबी फिवम से दुम लेबे फिवम लाई मरो ने हंगजरिंग से एनी सिना 13 फाइनेंस कमीशन की थ्रू द 100 करोड़ जैसा कि खुमल लंपा की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सी सेमजनब साजनब इंफ्रास्ट्रक्चर से इंप्रूव तौनब हाइब की थादरखिब सेनफम से हंगजनिंगिना हुजिक लेरिब फिवम सिगा थादरखिब सेनफम दुगा चानरिब्रा सिनि वजारम सिगी मतंग सिददी 2016 की सेप्टेम्बर तांग अमदगिना तांग तराबो आइगे संगाई एक्सप्रेस की स्पोर्ट्स कलम मेन स्टेडियम की हॉकी स्टेडियम की साइक्लिंग वेलोड्रोम की व्हाट एवर स्ट्रक्चर लेरिब स्टेडियम जो थादगिब सैंक्शन अमाउंट तौरीब थबक मसु थबजग्रेको अदई ngarang nahan कुइगिद्रिङैदा हौजे हौजिक लेरिब थादरइब सेनफम सिंगसी थबक सुरिब MDS हाइबा कैनो अमदा सिनरकांदा थबक सि सोनबनी अदु अकोई मसे पेंद्रे पीपल्स न पेंद्रे सानरोई सिंग न पेंद्रे व्हाट एवर पीपल्स न पेंद्रे अदुना इंडिपेंडेंस मोइबु पनिशमेंट पीबा ngamba इंडिपेंडेंस बॉडी यमन मसी थिगलनजे अदुगा मरा लेरंबा सिंगदु दंडी पीसी मतम साना प्लेयर सिंगदा सानरोई सिंगदा इंफ्रास्ट्रक्चर फंगंद्रगदी अखोई नेशंस की मिचत परप याब अंगांग सिंगसे लाना सटकीदना एंटी सोशल लोइबा थबक कया तोरप याय हाइबा वाफमबो आई माइकैदगी संगाईगी माइकैदगी कोइ थंगरे अदु तादे अदु हौजिकसे डिपार्टमेंट से कनाना यंजलीगे थबक खुसुजी कनाना तौरी आई खुदम तम पिजरके खुमल लंपाक इंडोर स्टेडियम सी की मई मनुंगी मई सिस्टम साउंड सिस्टम की एटल क्रोर मरी मंगा की सेनफम लई काइथवे हौग्रे 13 फाइनेंस कमीशन तौदना 2014 की अंगन मदगी मई जी सेमे लोयरे न तौरे हौगी बसई 2016 की अगस्त की तांग 13 इंसेंटिव अम यंथोय हौजकी इंडोर स्टेडियम सिदा इंडोर स्टेडियम सिदा मी पुलमे मी लिसिंग अमा अनी की मयादा पुलंबदु हेक लोइगिबगा मैचाएबा सर्किट से ओके मैचाए अदगी अखोई मतमदुदा नुमितु आइगी मणिपुर स्विमिंग एसोसिएशन की इलेक्शन नमसु लेदना आई यमनंगना लई आई संगसले मैचाए सोक अपन यावदबा यावदे अदुगा थारिबा पैराफ्लेक्स मथक्तुदा मै तारामदबदु याम लाइबक फबने खोइ गांगना फोटो नामे पाउई यस नेक्स्ट डे दगी अमुक सर्किट टू याद रहे ना अमुक सेमे वायर नुंगार सिनगदमने अदु तौगदमनी कंडेंसर अदु तौरे सानद्रे हाइरिबा पोसे सेमे यारनी हाइबसी खरा लेरगा 2000 असागी अप्रैल अगस्त तौ पोतु सेप्टेम्बर अक्टोबर अदाइदा ऑल मणिपुर वॉलीबॉल एसोसिएशन वॉलीबॉल टूर्नामेंट नम तौवे हाय वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो अमोन मै चाय था निहुंगी गेप टू दा चाय ओके मधु सेम्बल लोय फात्रीने न लौरसे कोई कनोगी ह्यूमैनिटी ग्राउंड त येंगसे अब टेक्निकल फेलर खरा लेरेन मदे अमुक सेमे हंदक की मे थादा ऑल मणिपुर ताइकुंडो एसोसिएशन नेशनल स्टेट ताइकुंडो चैंपियनशिप तौवे ताइकुंडो चैंपियनशिप तौबदुगी निनी जनम नुमित अमुक सुमै चायब अदुदी तौरिबा थादरिबा अमाउंट तुगा थबक्तुगी खुसुदुगा क्वालिटी कंट्रोल तौदु कैदौगेब यूरेफेस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट थादरे क्वालिटी तुमदी कंट्रोल तौद्रे सुगी गेंद्रे अदगी हौजिक से हाइरिबा स्टेडियम इंडोर स्टेडियम से अमुक्ता कोई फुन मै थालगा कोई अमुक्ता सानजगे से फंगदे कैदौगदो नाकल लम मुथतकनी नाकल लम थानी पुंग तरुक खुदिंगी चेंज ओवर तौनी हाय अमा तौनी हाय अखोई मपान चलुबदा 24 आवर सर्विस तौई स्टेडियम दा व्हाट एवर प्लेयर ना नत्रगा टेक स्टेट की एसोसिएशन दुना नीट ओय मतम दा पुंग कुनमरी दा नते पुंग निफाल सु मै सुंगु नुतुन तौई अदुना करम मखल की ब्लॉक नो करम मखल की सर्किट नो अखोई सिदा तौरिसिना करम माइ तौरिनो अखोई दि पुंग अहुम फाना मै उमता थानगे से फंगदे फुल स्विंग द मै उमता थानगे सु फंगदे सी करिनो कनाना सोरिनो मसी अदै ति सिम ओलो तौरनी तौसनरगा तौरल वयर सखरनी अदुमाइन तौगिबा गांतनी अदुना अखोइना हुजि हाइदि कनागुंबा ऑटोनोमस बॉडी हाइदि एमडीएस न मरा लेर में एमडीएस पनिस पीबा यूरेफेस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ऑफिसर सिंग सेनर में मोइ पनिशमेंट पीबा ऑटोनोमस बॉडी मा इंडिपेंडेंस बॉडी मा थिगल लगा कनाना तौगेदो हेता तौसी ड्रेनेज सिस्टम सेंबदा पैसा कया काइगी तंगाई फदन मंत्री लेवल बोगदो मोलमगदी अदवाई पुथोपा मोजु तौ ताबनी अखोइना मोलमेना अखोइसु तौ ताबनी अखोइ उदेबा खुमल लंपाक की अकोइबा मनुंग से कोयलास थागरे है आई निनी फाना खुमल लंपाक से सत्तबा नुम याउदे दु करम कान कोयलास थागिबनो खंगदे ड्रेन सेंगरे हाय लुपा लाख 34-35 लाख काइथोखरे ड्रेन सेंबगी साइक्लिंग बैलेट रोंगे करम कान सेंगिबनो खंगदे तुमिन सेंबा याबा पोला सेकेंड नमनीदा अखोइ ओजोर में अंडरग्राउंड दा ड्रेन लेजा हाइदी सेंगबदी अंडरग्राउंड लेबा ड्रेन दु सेंग्रसु मागी वेस्ट प्रोडक्ट पुथोरकपदुदी उनीना उबम थोइना हाइदोकम लैनीना होय अदु करमाइना तवनो खंगदे अखोइदी सुउद्रे अदुना अखोइदी स्ट्रगल से आई याम थुना यंगजनबा पामी अदुगा
थबक सूरी MDS ना थबक सूरी से मोई स्पोर्ट्स ता कया हमने एक्सपीरियंस लाइब नो सेफ्टी मेजर्स हाइब हमसे कोई फॉलो तौगदबनी फिल की मनुंग दा अकोई करी सेफ्टी मेजर्स तौगदगे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर दा कयाम यामने एक्सपीरियंस लेरबा अतुगुंबा वर्क एजेंसी नो अदुगा करमाइन थबक सिनरी रो हाइब वफम याम अचो वहंग अमला सेफ्टी मेजर्स अकोई फिल की मपालदा बाबोक सिंह फुनरो बाबोक सिंह फुनरगदी करमाइन कंट्रोल तौनी मदु इंफ्रास्ट्रक्चर दुना डिपेंड तौदोइनी मयौ लांपोक थो करमाइन तौदना मइदु फायर फाइटर सिंह करमाइन मई कनी अदुदा लेरिबो ऑडियंस सिंह करमाइन कनी ऑफिशियल सिंह करमाइन सेफ्टी मेजर्स ता पुसनगनी हाइबगी लेरिबो हान लेरंबा चौकी सिंह सिदुए अनोबु चौकी थाबिरे मेन स्टेडियम एक्टिंग चौकी अनिदुगी कारक्टर मी भंगुर कान चतबे यादेबो अदु तादी एनी अर्थक्वेक नत्रगा कैनोम मोफम थोलंग मतम करमाइन सेफ्टी मेजर्स लौदोरिगेबो कमाइन तौदना इवाकुएट तौदोरिगे हाइबो तौदोरिगेबो अदु माइन सेफ्टी मेजर्स को कोई डिपेंड तौगदने अदु ओरगदे अखोई फार्म में थबक द फार्म दुद कया हमने एक्सपर्ट यावी हेता यानी ए ब्लू प्रिंट खरा तौर कंप्यूटर पाग ए येक पहरे अदु तौरे अदु नतेबो सिदी तोंगानबा अप्लाई तौ यादबा अप्लाई तौबदा थबक हाथेंना थबक पिफम फंगबम मतिक चारबा एजेंसी सिंगदा थबक सिनबा चंगी लोनना करायदा नोमदी याम चाउना पैसा से करायदा नोम लान सिनबा अदुगा इन केस थबक सुरगसु क्वालिटी कंट्रोल तौदबगी ममीमति चाउंग तारे चाउबदै लाक्सबसे कमर्शियल ब्रेक की मतुंग चाउब लाक्सगे कमर्शियल ब्रेक इम्पैक्ट न्यूज़ की मनुंग येंबीरब पुनमुखे फमदा थुना पुदुन लाक्सगे इम्पैक्ट न्यूज़ मियंग तादुना लेबियो ब्रेक की मतुंग येंबीरब पुनमुपु अमुखन तराम नोक्सरी चौबा अइना लाक्चनिंग मसी इहाना नमरोइना आई मसीगी प्रेस रिलीज स्टेटमेंट हाइताये सेंगदोक्से असि पिसलप कांदा आई पाबै मतमदुमा फंगजौत नै चौबद पिसनजरे चौब पाबै मतम इन खमदा चौरप फंगबिरम मनन खली सेंगदोरिबा वफम चौबगी मरोइना इम्फाल फ्री प्रेस की ngasi पीरिबा ngsaigi रिपोर्ट अम लेरे अदुगा मोइन सेंगदोरप वालोल से चौरना चौबा कइनो येंगिबा भ्यूअर मैम सु खंगनबा हाइफेतंग इहाना नमदु थंबिबतै चौबना क्लैरिफिकेशन हाइबसे अखोइना सेंगदोक वारोल हाइबने होय आइना इर पाउदुदा कितंग नुवाइतबा नत्रगा आइना हाइबदे हेनगिबा नत्रगा सोइबा लेरे हाइबे पोने मैमना प्लेस अखोइ क्लैरिफिकेशन इन थोलैस होय अदु अखोइना सोरम तागदे अखोइसु ऑफ फारे सिदि सोइग्रेन अखोइना हायें क्लैरिफिकेशन दु केरि तौबा अखोइ एरा टाइम थोपजु ओवरलुक तौग्रे अदु हुजिक थोलै पोचे अखोइगी डायरेक्टर यास एन प्रवीण सिंह न थोलकपने मान थोरैसि याम सामना हाय कानसिदा मतेम हाइजरागे होय It is clarified that the cash incentives under the award could not be given to the outstanding sportsperson in time for the year 2011 to 2015 due to paucity of fund. Okay. Matam pitopung amgidre 2011 dagina 15 bhawda outstanding sanaroi adi mingchat porkhra sanaroi singda pibam thokpa incentive award to matam chana pitopung amgidre pero na 2011 dagina 15 bhawgi horga chawa makha tabyo yam sangni logyo roi aduga mana harise with the limited budget expenses se akhoi gi tournament sinba tongan tongan team mapana thaba national level gi tournament thaba adagi hojik haiba case incentive se pi basida budget se yamdre hanong haire with the limited budget re ne ko metron hanok sir koi wari ne makha taba third fourth paragraphs ne manong haise hojiki an amount of rupees 3 crore 96 lakhs and so only was sanctioned on the 30th March 2017 Hanaki for giving cash incentive to 3,244 outstanding sports person. Paisa Hanak March 2017 sanction Tropan have. Jentu Kumar Singh Narang Ai Saman Unajaruba Yamba, joint director Pams Babiriba, who is also holding the charge of DDO. Simply explained the above facts when the reporter came to meet him on 19 June. Narang Ai Unajaruba. Man Haji Hambada. पैसा से 2011 2015 बो पिथोपंग हमसे फन लेतबे ने मसाना हाइजरे अइना हाइजु अदुमन 2011 15 दगी फन लेरमद्रे पिथोप पिद्रे स्पोर्ट्स पर्सन सिंग द पैसा पिबिद्रे हाइबने अइना हाइदुसु अदुगा माना एक्सप्लेन तोपदा 30 मार्च त पिद गाइरे हाइबने आइजु पिग्रे हाइबने कमाइना पिग्रे हाइबने द एंटी करप्शन सेल द रिपोर्ट अम पिरे मतुंग द होजिग हाइ पोचे पिथोरे हाइबने Dai wo home matam sang na pirak tan lakri haibagi sam sam adu gudane aina hajiri nahang paisa du kai le ge habane mo ju pi aina government na blame tawre state na pitok tre habane ta gadi moina haju aina hairu chum me habane sida kai no clarification to okay ozai phosek aina lakchaning base oza da maroina
incentive ki khoi ki case award ki ama leire aduga men department ki side ki hairisi sports ki activities hai batai mapan na sana bachat pakhang de tournament sin pakhang de swai de priority pi aduga incentive se khara amuk secondary on thamam bai wapum ni lakchaning ofam di sanaruba sanabada mingchat pujarakpa wana sanaruba uluba performance to ki matung ina magi phibum to pidra kanda mathang ama muki tournament sin ba mathang ama muki sports activities da hena thawai yaukchali ase aina sanaba wapam la sports incentive pibum to secondary on treat to yagadra chini hoja animal simultaneously the we are nabi lambi be thiba tarka hoi haiba ge art di sanari be singsi incentive ngakta ki sunate adu incentive song bi thongdra di sana ba to busu yade haiba ge art di animal punna chamina ba majangi haijaba haijari di aduna aina ngasa ahub da haijari to ne sigumba mayam singsi tangai phada ba podam khak to gudabe adu animal ki at the time le target di mari le ne ba department ki le ba officer sing na ta state government ki like officer sing na ministry ki level da masi mun digest to bi masi tangai phada at a time pi ta ka we yari incentives ki pi batai ngali matam da yam paisa yamam da bina ko na ba yaram adu hojikti program ni just so many mo chule re ade ngasai ki pi program se inter school ki program state ki program state association ki program ani se mana di ko ai jari se ani je tonga pot am ka me aduna masi to bat taragadi state government na pochi ki live outcomes sole problem ya solve to taragadi the only way is the ai asa da ai wakal de le jari di state government masi am mun na yeng biraga problem thok na bi achoba role ma mun lobum thokra se samna de cabinet decision lor ga lobi ga planning department en pesa happen bi be bra department ge su state government ge su na public ki su sanaro ching ki su adu sigi me am si ngasai ki incentive war phangdur si su mathang phangdur si su sanaba team se sanaba ki paisa leite thabang amaro herati mathang incentive phangdra sisu mari adum nei na national program yaudra ki national competition yaudra ki incentive phangaro matang sisu factor ram ne priority canadian pi ke is very difficult to say canadian priority pi ke it is more important to say more difficult part am kang ne sanaba jadri incentive phangaro incentive phangdra ka sanatra ga di makhata na sung phangaro but aduna ani bi punna chamina bi yana bi dang ta di kai to buta ge da authority or be state government ge le ba missionary sing sina sports mang ba yade sports soi ba yade angang sing soi ba yade angang ge san ma chate yade incentive pi de yade habi simultaneously punna mon yang bi raga ani sigi kona na magi tarka le paisa du matam san pi bi tarka oi okay romen maru na hujiki lai wafam se incentive chune aduga sports activities su both are equally important the oza romen kari mot thambini ngasai haijabo akoi department se planning tawum da ka oi na haijabo adu maina planning yauta akoi sana satra di akoi incentive phangaro adu sanadra di incentive phangaro incentive phangge de akoi sana ta bane adu sana satpa du ne ba am da ka oi di first priority da hojik sana satpa da akoi struggle mayam thenari akoi manipur da train concession lobo phangdabagi su leiri ma akoi lamding da natra maligaw da salaga train concession lo ru ni sana sat matam da sida huge amount of sangi matam sangi wadi ba ya da bagi controversy mayam lai si state association ki factor ni akoi railway concession lo bagi masida gi hawra kan da akoi sana sat pada struggle mayam lai re akoi da train head lai ta bagi maja paisa mayam sangi ado hairi ba posi gi ngasagi sana ba channa na bagi langbar padagina initiative phangba boki ani si marak si da sana ba chalam dai gi su issue mom lai ba incentive phangam dai gi nungai ba matam da su issue mom lai ba hairi sing je yana na ba amicable solution am por ngam di ngasagi planning am phajana tause ba sports department ai na humble suggestion taw tam da sana ba cha tore se athletics eta har ji khudam hoina khara nungai ba ko athletics ki mi kuntra sana cha tore se department information am pibiram tom dik heri haidi machine fake appointment ari fake certificate tai su am set tawuni maram di tom de hari ba mi kuntra se selection tore sigum club tagi manipur represent taw dori he se priority am pibiram hale sana ba hala kan da mi kuntra sana ba chalu bodo koi gold medal manga silver medal ahum bronze medal ani phange na department da hek halak baga submit tau se adu ita di sahi loirak pada akoi kaya yamna incentive phangada angang lei gold medal asuk logre silver medal na angang asuk ni bronze medal na asuk yam line khot jane ba koi adu na te wa hojik tawri si di even aina thengna sabda ai game maming du di hajaroi angang ama medical gi certificate verification tawgi su lai luckily numito ai su department da sasaroi hai sibu sumrani sign tawi khole na whatever akoi gi knowledge tadi akoi na hap ki ba khabar da chalam dai da hap ki ba do madu oragadi akoi yes madu sat ki haiba ngamni mi ming du yauragadi yauragadi akoi ngamoi hai that is as par akoi knowledge
adu complain tawriba nu family tu na kayam certificate da salubagi certificate che round about say 2014 gi March ki adu salur kan da akoi da paper laibra hangame laite akoi back isu ai madu gi risk law moi madu management section gi ne library da salaga xerox tawra pore ma pa angang duna sanabam certificate kari kara du loina samana ba certificate ta sanari ba mafam je amana mafam ama sem se sagomal tera kai thian hana iramme certificate tu da sanabam mafam je amadana sagomal tera kai thial na taba ifect ki manaba mafam ama iramme adai de khoi ju ha madu gi risk te khoi lo moi certificate iba sin to bu venue mafam matam ma je chap chap mana doi na tro ha impact tv da sanai hadi impact tv in tawudab du on ta na iwa ma yaram luckily adu dia koi risk law moi koi gi phong gi list ta su yaw dre adu ni noi financial assistant thagal ko gi list library yengo ha financial assistant thagal am dre tawri bo adai di upai le te dana department je ko jen jen re ngak tang khala adai ako ma da ngang do reject tawre adai it is father kaino lakpra complaint lakpra laktabra koi adu koi gi subject na tre ko जैसे अखोई रोमेन से अखोना सपोर्ट आइन supplement तो कहीं स्टेट एसोसिएशन खरा कना मसक ममिंग पंद्रगसु को मसाई रोमेन नारी अखोई विजिट लेसी बिफोर डिपार्चर ऑफ द टीम दा अखोई क्लेम ममा अखोई चले हबी रिपोर्ट हम पिगदम आहला का अचीवमेंट रिपोर्ट डिपार्टमेंट रिपोर्ट हम पिगदम अदुई मतुगने फाइनेंशियल सैंक्शन जे तोय hai hena la henna ba adu hena marik chum ba accuracy oina na aduna nasai player am kaki achu baranji hujik chu lai there are so many things any association hujik chi verification ki chi ma'am lai lai me hujik verify to dai matai it is difficult taksam oire any association lai ni problem hujik to imni sigma me am chi verify to dari state sports ki pigri ba recommendation to ki ba file me am ma department da lai hari department ki check to dai matam da properly to bi ana bi lambi ma नत्र एसोसिएशन दा सुलंबी मा नत्र साइगी ओखै रोमेन ता हाबी की बा इनिशिएटिव नत्र साइ कनु की फाइनेंशियल असिस्टेंस की दरगा सारक एसोसिएशन की रिकॉग्निशन द कदु की कराइ द करी अचुम लेर की थी अवाबम ओइरे डिपार्टमेंट की द सुलै सी बेबन ओलंपिक त लाग सु अदु की प्रॉब्लम सम नाय डिपार्टमेंट प्लस एसोसिएशन की अनि सी कोऑपरेशन पिन ब चंगनी सम नाय कांदा हाइदि अदि कंट्रोवर्सी थोलक तनबा कंट्रोवर्सी क्रिएट तौदनबा अखोई की पुन्ना थबक तौमिनबा चंगनी हाबि फमदनी अमरोम दायरगा यामना कनोनी स्पोर्ट्स की करेगी मतंग से मणिपुर से अखोगी कह हेतारे हाना सुनबा क्राइम की अदगी नोई कापगी बोंग की करेगी पामदबा थौदो वाथोक सुदुम थोकों भमनी अदुगा करिम कांदा अखोगी स्पोर्ट्स की करेगी वफम लाकांदा मतम लमदम सिगी अचो सांग सिंह मंत्री सिंह मरुंगोइना हेक स्पोर्ट्स की ओकपा स्पोर्ट्स पर्सन सिंह आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन सिंह ओकपकांदा मणिपुर से पिक्चर बसु सानरोय सिंहना अखोगी मणिपुर मसक ताई अदुगा सानरोय सिंह से योखप मथौक ताई अदुगा सानरोय सिंह पुंग थौक कदबनी हाबी वाफम थमी अदु लाइब वाफम दि सानरोय सिंह की फंगमम थोकप हक आइना समजन जबताई हक मत पसे चुंगदो मानदे लेरिबा सानभम ओरिबा मरुना खुमल लंपाक स्पोर्ट्स से अखोगी कॉम्प्लेक्स से की इंफ्रास्ट्रक्चर सिंह मतम ग चुनन सेमकर मथौक तानी अफव सानरोय पुतोकेदी चिंदन पंगांग गांगबा थबक्तति पंगतोक तोबदो इन खनबदा कुइन चकदो मानदे अदुगा सानरोय सिंह पुथोपकी चांगसु सुमाय सुम चथरगदी सानरोय सिंह निंगनरकनी सानब पुथोपकी सानरोय पुथोपकी चांगसु हंदरकनी चावबा इन लोइसन जरकपदा इन चावबदा लाक्सनिंग बसे मरोयना हुजिक से चावबना हुजिक ngang सिंह दुदा करी सप्लीमेंट तोंबा करी अवार्ड पलेबा अदुगी टेंतकना मदुमा हाइबनबे तंजामा लोबियो अदुगा इना आइगी साइतकी थमजतोय वाफमसिना हुजिकी इंसेंटिव की वाफम दुम लेरे अदुगा इवन ममांगदा थादखिबा एनएससी करी थादखिबा सिंह मदु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तौनबगी थादखिबा सेमफम दुगा ओइरेबा फिबम सिगदि चानदबा अदुगा लमदम सिगी सानरोय सिंहबो पुनिंग थगोपिबा अमा ओइना पार्ट अमा ओइना हाइब ताये खरगा अमु फर्दर इन्वेस्टिगेटिव जर्नल खोई की केनो से पार्ट से सेन सिंह कैसिंग थादरखगा सिनबम खंगद लोइसन गिबा क्वालिटी कंट्रोल तौदबा सिंह हंदकी इंसेंटिव तौरबा सुमाइना खरगा अमु फर्दर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग मथौ तागद्र सिनि चावइन हंजनिंग से लोरकपदा याम ताई अदुदा आईडी स्पोर्ट्स त लेजबा पाउनी नते तोंगान तोंगान फील्ड आई थबक तौजबने अदा कोई सीनियर तारोमेन कोई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट याम कोई लेबिरा कांगुनी स्पोर्ट्स पर्सन की कोई स्पोर्ट्स की पाउमी सिंग सिनसु स्पोर्ट्स की तावन लेरु सिंग से मसी खर खर इन्वेस्टिगेट तौरकान से ताव पुदी पुथोकपि रेगो मखादसु खर पुथोकपि पामे कोइन पाम कांदसु कैन अखोइदगी तारोमेन कोइन खंगबिनी अखोइदि जस्ट पाउदु खकि आई चचर वानेबो अदुबो आइना ngasai हाइजबदि आइगान हाबिरिबा
चिन द लिप सर्विस तो है अखोई सक्ताक पसे स्पोर्ट्स तो सक्ताक पनी अखोई सनरोई सिंग यो कदब ने हाबसे इट साउंड्स लाइक मोर लिप सर्विस थबक तो राइट तो दब इंसेंटिव्स या कोई न क्वा म चारा कन चिन फै हाबदु या फैबदु याम सुमे स्पोर्ट्स पर्सन सिंग चिन विदंग फैन बिउसिन ना हाइजेनिंग स लेट अस मूव फॉरवर्ड अदु करप्शन की चांग जो हंदरक मान जो मालिक एन खनबदा हांदे जो खतंग अदु अखोई स्पोर्ट्स ती चखत बसुंग यादे स्पोर्ट्स पर्सन सिंग इंटरेस्ट थबक तो बिउसिन ना हाइजेनिंग स्पोर्ट्स पर्सन सिंग की पुनिंग हंदन बिगनो तंगाई फद्रदी ngasai ojana ga thambiba अखोगी फंड रिजर्व को थम्बियो खुद खुद किसिनब यानबा माइनर डिपार्टमेंट दो मेजर ga उन्थोकपियो बजेटरी रिफ्लेक्ट तौबदा हेना मपुंग फाननबा निंगब थुंगनबा हाइबे वाफम दुनि ओजा ओजा रोमेन अदुगा ओजा IBOPISHAK अदुगा चाउबा ngasi इम्पैक्ट न्यूज इस्ते लाक्पिबा अदुगा ngasi gi manung hutna se mapung phan bugi damukta इन लोरकपदा इकाई खमनु जरबा गेस अहुमपु अमुकने तागतचरी ngasi gi damukta इम्पैक्ट न्यूज gi manung hutna matang se लोसन जनबा तंजा रोले अदुबो लमदम से थोकलिबा थौदो अथो क्या gi मरिक सुम रिपोर्ट के दमक इम्पैक्ट न्यूज मियंग तादुन लेबियो